Hoofnuus vanaand. Talle steeds vermis na modderstorting in Nepal terwyl die dodetal steeds styg. Die ad hoc komitee wat beweringe van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla ondersoek, fynkam sy 800 bladsy konsepverslag. En ouers van Westbury in Johannesburg vertel van hulle pyn nadat hulle seuns in bendegeweld gesterf het. Dis nuus tyd op SABC2. Ek is Elvis Preslin. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Volgens die owerheid in Nepal is minstens 359 mense dood in gister se kitsoorstroming en 3 sterftes is bevestig in Nepal se buurland Tibet. Bykans 1400 mense word vermis. Dit sluit meer as 500 buitelandse toeriste in, onder wie minstens 6 Suid-Afrikaners. Meer as 9000 lede van die Nepalse polisie en die weermag neem deel aan soek- en reddingssendings. Die hulporganisasie Gift of the Givers was in verbinding met die Nepalese regering om hulp aan te bied. Gift of the Givers se stigter Dr. Imtiaz Suleiman sê die proses word bemoeilik deur weggespoelde paaie waarop helikopters nie kan land nie. Die organisasie is gereed om na Nepal te vlieg sodra die land buitelandse hulp vra. I spoke to the tour operator who took the South Africans. The South Africans that were traveling with the tour operator, he said 4 of them are missing. Now it's almost confirmed that 2 of them have passed on. I've spoken to the daughter of the couple, the parents, and she said she was given information that the parents were in a building that was totally decimated, so she doesn't see any chance of survival. Die Nepalse rampowerheid waarsku dat 'n meer wat gevorm het op die toneel van die oorstroming al voller word en moontlik verdere oorstromings kan veroorsaak. Damme in die omgewing is ook in gevaar. There's a secondary risk that because of the water levels being so high, there's a dam in the area and they're afraid that the dam wall will break and that's going to cause more chaos and more destruction. Wetenskaplikes vermoed dat die oorstroming veroorsaak is nadat 'n reuse stuk van 'n gletser afgebreek en 'n rivier tydelik opgedam het. The height where we are assuming that ice was broken is about 5,200 meters from the sea level, and then the vertical drop of almost 1,200 meters, and then again it carried several amounts of tons of sediments in that low parts, and then again there was another vertical drops all the way to the rivers, which was about at 3,000 meters. Die Indiese regering verskuif duisende mense in state naby die Nepalse grens uit vrees vir oorstromings. Die Verenigde Nasies en talle lande het ondersteuning beloof. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het 'n beroep gedoen op befondsing van $1.1 miljard vir 'n hulpplan om die bekamping van die Ebola-epidemie in die Demokratiese Republiek van die Kongo ten volle te finansier. Hy sê die plan is 48% gefinansier, maar dit is nie genoeg nie. Daar is reeds meer as 5600 bevestigde Ebola-gevalle in die DRK, insluitend meer as 2700 sterftes, sedert die uitbreking op 15 Mei verklaar is. Daar is geen enstof vir die seldsame Bundibugyo variant van wat die virus veroorsaak nie. And with about 500 new cases being reported every week, the outbreak continues to expand across a vast area, with women and children being hit especially hard. The challenge is immense. We are facing a public health emergency in one of the world's most fragile settings, but current resources will last weeks, not months. Without additional funding, vital operations will run out of money just when they need to expand. That is why I am appealing for the remaining $1.1 billion to fully fund the humanitarian response plan, recognizing that even more will be needed in the future. The world still has an opportunity to get ahead of this crisis, but time is not on our side. Guterres het ook gesê hy verwag binnekort 'n nuwe bydrae van honderde miljoene dollars van die FSA tot die VN-begroting.
Die Trump-administrasie het die Kongres in kennis gestel van sy voorneme om $725 miljoen aan verskuldigde bydraes aan die VN te betaal. The payment of $725 million of the budget that still they owns to the UN. Do you have any update on when the UN will receive it? Is there any news about it? Thank you so much. You are referring not to Ebola, but to... In general, the $725 million that the US, they said that they are planning. According to our information, this will be very soon. Die ANC het sy kandidaatelys vir die 2026 plaaslike regeringverkiesing op 4 November by 'n nasionale uitvoerende komitee vergadering gefinaliseer. Môre is die sperdatum vir partye om hul kandidaate by die OVK in te handig. Die party sê 4488 wijkskandidate sal verkiesbaar wees. When we go to the ground following this meeting that ratifies the list, that we are present in every municipality, in every district. We're currently looking at how the balance looks like in terms of gender representation to ensure both meaningful, substantive and descriptive representation of women in the ANC list, making sure that there's substantive representation of young people in the list. The list is balancing. Ons gaan net na die reklamebreek voort. Bly ingeskakel. Een konsepverslag van die parlement se ad hoc komitee het bevind daar is geen bewyse dat die polisieminister Senzo Mchunu 'n duistere motief gehad het om die KwaZulu-Natalse politieke moordtaakspan te ontbind nie. Die ad hoc komitee wat beweringe van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi ondersoek, fynkamp sy 800 bladsy konsepverslag. Die optrede van die minister van polisie, Senzo Mchunu, wat op spesiale verlof geplaas is, staan sentraal tot die ad hoc komitee se ondersoek en bevindinge. Dit hou verband met Mchunu se ontbinding liewer van die politieke taakspan op 31 Desember 2024. Van die komiteelede het egter ernstige vrae gevra oor Mchunu se optrede. Die komitee moet sy werk teen 11 Oktober voltooi. Die voormalige hoof van die Valke, Dr. Godfrey Lebeya, het ontken dat die Valke op 6 Desember 2024 ontplooi is om by die vermeende moordenaar Katiso Katie Molefe sy inhegtenisneming in te meng en hom te beskerm. Lebeya het vandag voor die Madlanga-kommissie gesê dat hy Molefe nie ken nie. Molefe is 'n beskuldigde in die moord op Armand Swart, 'n ingenieur van vereniging. Lebeya het gesê die Valke is nie ontplooi met die doel om by die polisieoperasie in te meng nie. I do not know Mr. Katiso Molefe. I was not contacted by Mr. Katiso Molefe. I was contacted by Malcolm X. I directed 2 senior managers to verify the allegations of persons who were said to be claiming to be members of the DPCI and to have been sent by me. Volgens Lebeya is die Valke daarin ontplooi weens beweringe dat daar mense op die toneel was wat hulle as Valke voordoen. Hy het gesê die gebeure kon voorkom word as luitenant-generaal Dumisani Khumalo hom oor die operasie ingelig het. If Lieutenant General Khumalo had informed me as the national head of the DPCI then about the operation, or if upon receiving a report about the presence of the members of the Hawks at the scene, he had checked with me, the situation would not have occurred. Die verhoor duur voort.
Die portefeuljekomitee oor korrektiewe dienste het sy kommer uitgespreek oor die departement wat sy begroting met meer as R740 miljoen oorskry het. Voedselkoste by die oorvol tronke is een van die hoofredes waarom die departement sy begroting oorskry. Die departement sê administrasie, uitgekontrakteerde dienste, kos en eiendomme het tot die oorbesteding gelei. Albies meen egter die departement is nie bevoeg om sy finansies behoorlik te bestuur nie. This suggests the department is failing to control its day-to-day cost and is making unbudgeted payment for things like staff leave payouts. So now you are projecting an overspend of 749 million, which is almost 1 billion. Die departement sê hy werk daaraan om sy geld beter te bestuur, maar dit is nie maklik nie. But we brought it down. At one stage it was about 2 billion. And it's not easy because I said that there's increase in our overcrowding, and that is a vicious circle. The moment you have such an overcrowding percentage, 62% at this stage, it has an effect on each and every segment. Die komitee eis 'n herstelplan van die departement. The committee expects a proper financial recovery plan and not just the projection of the problem. We now have an indication or a clear sense of where the problem lies. Sy sê indien die departement nie sy herstelplan kan implementeer nie, sal besnoeiings dalk lei tot instandhouding van tronke wat vernalatig word. Die Wes-Kaapse regering het 'n beroep op inwoners, ondernemings en munisipaliteite gedoen om water verantwoordelik te gebruik en brandvoorkomingsmaatreëls toe te pas. Die provinsie berei voor vir wat 'n lang en ongewoon droë somer kan wees. Regeringsamptenare sê Julie en Augustus was besonder droog, wat tot kommer oor watersekuriteit lei, ondanks damme wat tans sowat 80% vol is. Die provinsie berei ook voor vir die moontlike gevolge van die El Niño suidelike oscillasie, wat tot uitermate droë toestande kan lei. Die provinsiale regering sê hy neem reeds stappe om die gevare wat 'n baie lang droë somer inhou te beperk. Inwoners is aangemoedig om vroegtydig voorsorgmaatreëls teen brande te tref. If you know that there's a fire risk in the region that you live, now is the time to prepare. In the agricultural sector, now is the time to be cutting those fire breaks. In our communities that are perhaps surrounded by alien vegetation, now is the time to be trimming, cutting, making sure we're mitigating that risk. At your own home, making sure that if there was a bushfire coming up to your home, what is at risk that actually protects your environment from destruction. Inwoners is gemaan om nie gerus te raak nie en aan te hou water spaar. Ons werk met die wetenskap en as die wetenskap vir ons sê dat ons gaan nou in 'n baie langer somerseisoen ingaan wat baie warmer gaan wees, dit spreek ook tot ons waterprobleme in die Wes-Kaap, so ons moet beide reg wees vir ons brande en dan 'n langer brandseisoen en dan nou natuurlik ook om seker te maak dat ons nie uit water uit hardloop nie. So tans staan ons damvlakke op so 80%, is 5% laer as verlede jaar. Maar as ons oorgaan in volgende jaar en jy gaan oor in nog 'n droë winter, dan kan jy weer 'n dag zero beleef. Die provinsie het ekstra befondsing beskikbaar gestel om grondwaterstelsels in sekere gebiede te ontwikkel, vandalisme te bekamp en waterlekke te beperk. 'n Groep ma's van Westbury hier in Johannesburg, wie se kinders in skietvoorvalle en bendeverwante voorvalle dood is, sê die land se regstelsel het hulle in die steek gelaat. Hulle het aan die Gautengse portefeuljekomitee oor gemeenskapsveiligheid en Gun-Free Suid-Afrika gesê, hulle leef in vrees. Rolspelers het die gemeenskap besoek om na hul pleidooie te luister en moontlike oplossings te bespreek. Vir sommige van die ma's lê die pyn nog vlak. Hulle soek antwoorde en hoop dat geregtigheid sal seëvier.
Een van die organiseerders sê die ma's word dikwels verwerp en geoordeel wanneer daar vermoed word dat hulle kinders by misdade of bendebedrywighede betrokke is. Let us try and bring these children together. Let's find a system within the schooling system to say when a child is disruptive or they expel that child, you're sending that child to the dogs. You're sending that child to the dogs. That child has got no inspiration. He's aspiring to nothing but to become a drug dealer. Die Sophiatown polisie het al kommer uitgespreek oor lede wat na bewering met bendes saamwerk en verhinder dat arrestasies gemaak word, as ook polisiebeamptes wat aangerand word wanneer hulle op klagtes reageer. Today we're here to be part of a community mobilization in pursuance of us having a gun-free Gauteng. You would remember that last year we did sign an MOU between ourselves and Gun-Free South Africa in terms of us mobilizing the communities to make sure that we educate the communities, we create awareness and make sure that we get rid of illegal guns in our streets. This is a moment of listening and learning from the community, what has worked, what has not worked, and what still needs to be done. And we brought in, mothers that lost their children through gun violence. And for years, those issues have not been addressed. Masuku sê hulle sal na Westbury terugkeer saam met die Departement van Justisie om te verduidelik waarom verdagtes wat na bewering vir ernstige misdade in hegtenis geneem is, weer op straat is. En nou vir die markaanwyser soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Ons is nou terug met die sport en die weer vir môre. Bly ingerus geskakel. En daarmee moet ons Carolina Mogova. Dis dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aand. Mooi aan verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag gaan betref enkele buie kom voor Limpopo, streek oor Mpumalanga, KwaZulu-Natal, asook in dele van Lesotho en die noordelike dele van die Oos-Kaap. Daar is ook enkele buie wat voorkom in noordoostelike dele van die land, asook in die grootste dele van die Oos-Kaap. Daar is verskeie weerwake uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Vir vannag kan ons winderige toestande verwag langs die KwaZulu-Natal-kus, asook vir môre winderige toestande kan ook voorkom in dele van die Noord-Kaap, asook weggolfveldbrande in die grootste dele van die Noord-Kaap, asook in dele van die Wes en in die Oos-Kaap. Kom ons kyk na as minimum en maximum temperature in Gauteng. 'n Koeldag kan verwag word. Pretoria het 'n maximum van 24 en 'n minimum van 12. Limpopo, 'n koel tot warme dag kom voor. Messina se maximum is 24 met 'n minimum van 16. Bella se maximum is 24 grade. Dan beweeg ons na Mpumalanga. Enkele buie kan verwag word in hierdie provinsie. Anders is dit koel. Ermelo se maximum is 21 met 'n minimum van 6. Standerton het 'n maximum van 24. In KwaZulu-Natal, dit is warm in hierdie provinsie. Pietermaritzburg het 'n maximum van 30 grade en 'n minimum van 12. Durban se maximum is 26. In die Oos-Kaap, dit is koel tot warm, asook enkele buie wat voorkom. Willowmore het 'n maximum van 30 en 'n minimum van 15. Gqeberha se maximum is ook 30 grade. In die Wes-Kaap, dit is ook koel tot warm in hierdie provinsie. Dit is warmer in Vredendal met 'n maximum van 32. Beaufort Wes se maximum is ook 32. Kaapstad se minimum is 10 met 'n maximum van 20. In die Noord-Kaap, koel tot warm
toestande kan verwag word. Appington en Springbok se maksimum is 31. Dit is warm in Calvinia met 'n maksimum van 32. Dan terug in die binneland in die Vrystaat, dit is koel tot warm, welkom met 'n maksimum van 25 asook Forest Smith. Bloemfontein se minimum is 10 met 'n maksimum van 24. Dan laastens Noordwes, temperatuur in die hoë 20s kan verwag word, Mahikeng het 'n maksimum van 26, Tosca se maksimum is 27. Dit is in al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.